cumudul dah ke selam. Kan long kemno sarai. Kau gangam lut barok sepok kendau. Lo ayap tu meh. Memtip isu na. Iding buon pak cakah sana mah. Atrai di pentip nai kibriyo sasar. Kibriyo le mentah ki thiet taman yok lom centiam. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka KSU Mauyong Unit kala penha perda ya ka second match perang lead Lursyah Nyota knockout football tournament kabala long ha ka arpu praterik urempang arja punriu ha madan Mauyong Japung ka badairu ka lingko ngiyap jong uway na kitkhot ka KSU u Lursyah Nyota. Ha kani kasi penkot ya kani ka lumpung yelekai la sakilang do presiden ka KSU u samla Lambok Star marngar kum ukongsan ringkat ka jedon lang kinong yalam ka KSU Maulai Circle bad Mauyong Unit. Ha ka jekun final ka bala long hapdeng ka yaine e persya ya ka Mauyong Rembi ka yaine e kala yora ya ka nam lado da ka bapelim ya ka Mauyong Rembi da arla kawai bad yora ru ya ka song pisa ringkat bad ki trofi. Kene bangilan penyait ya kene ke program pemerintah. Soban yang sebagai semla Welbon nonglang badai General Secretary juga KSU Mauyong Unit belah penyait bet penyait nanti ya kene ke program ke pemerintah. Kunjung soban penyang soba ya udan berlang saukmi badai Astan Organizing Secretary Maulai Circle. Kunjung pedang sobha jai Edi Malnyang badai General Secretary juga Maulai Circle. Kunjung pedang sobha di Almo Ibn Syedap Manaik Jingduai Agni Pemerintah kum kasenghi syah bakanyat ya kano ke program ya kano ke isu im juklat ibu syai yubli teknrat hikmat kumta insayat kino di program dan ki isu kunjung pedang sobha di Giri Mauli badai publicity juga Maulai Circle. Kunjung pedang sobha ya ki member ki circle ki unit ki baper ki bawan banisran bani hakni ke program pemerintah kajungwan jupi kajung senran lang kajung pi ila ban penyabet berhenti buat penipu iping ya kini ke program ke pemerintah kunjung pedang sobha yai berarbu teli kitim ki belasi mentah buat hakni kapor hantamnya pedang sobha ya pi ki arteli kitim kata ka moyorem bi persya ya ka ya ini kiban saya kun hakni kapor ke hakni ka final ke pemerintah kunjung pedang sobha ya ka sinong ke belaingi kini ka modan kini ka jeka kibangan telong ya kini football jong Lursyah Nyota kunjung pedang sobha ya baro ibai piwai ibadon ibasaki hangne nadu ilong kami ki hab ki barat ki kun samla bat ya baro hamta kunju ngapriang sobha ya ki press ki media ki bar sepen sapriang ya kene ka program kamta nanti apriang sobha ki referee hakaban nadu kesini ke pasdang ya la ban penyait ya ke game haduk kesini ke pemerintah tentang so bun tini ray kawai asyajum ngashukran baik pang kendat bah kum kasangi entah ke arbu pratrik bunai bar arjan kurio ke kemau tempang ya kajing yap ya kajing kladno wei lagi prado prasnam kata Lursyah Nyota entah
kumka seng ila syong ila berkat aduk senam gi bamun syah bangin kemau buram daka bangin penyat yaka termen haka keteng kajungi kum juru asoban ai gijing kublai ya baro ki bayadan mentang ne ki kane kawai kalong kajing senang nomor kum ka senang kalaingi ka jing senang jikrau bapenya pedlam penya sablam kalong kajing kepat ke berat kum ka kesui ka kajing terlang kasoban kepat ipi pangni lekut pangni le sobha ipu iping Bring nombor nong thau belai galat belai kini kasi ke ipu iping ha kini ka no phai si bomta kham tam ye ginong sim benta kiba lai kunting nadu kasi basdang but asoban ai ka kitbok kerwiang igini tim kamoyong rim bi bat ka yaine kiblayo kunting banpoi sakani ka benta kani ka benta jong kani ka tournament ka lead second lead Lurshai Nyuta knockout tournament te hari kasi kadai ka kasi ka bakraw jong kajat benriu hakaba way lagi nong elam jongi way lagi dekot kajat benriu jongi bala sha shim no ya ka bala sha shim no ya ka mensium jong way usamna jongi ubala don ubade dekot jongi te aso panong ba baro i kajat benriu kadai wan kenmau tempang kum kadai kasi wan kenmau buram lingba jong kaseng layak kun hapeng ka saw hapeng kejing jong kajat benriu ko bai kedu hagi rum sem menshwa te kam lebun tine aso ba lingba jong kani ka tournament kitbok kerwiang ya ki tim bro artli beginang ya chikmat lada kawai ka tim kamat ya ka jing ram jing syaram buat ka tim kaban yo ka jing job kan ya chikmat om dai wan syukur no tanghang ni de tang wan syukur no tak pidai ban ya chikmat pidai ban belet jimut nomor ka football kamdai tang wan syukur nomor ba kidon sekiwei ki tournament hakiwei bat ki benta bat donang ya IQ tangi ya chikmat bat tang ini ketien kini kajian samla welbon nang lang pada you just ketri jong kinsu mulai moyong jepung unit samla dan bok lang sokbe berak syai incremental span pada you asan just ketri jong kinsu mulai circle samla dan dor kriam pada SP football jong kinsu mulai circle samla almura lingkoi pada nang lam kriam kinsu girl swing sama plus marna pada persen jong kinsu moyong jepung unit sama Gary Mauli pada publicity untuk isu mulai circle sama Melajit for pada information publicity juga ke isu sen kami ai kublai hamtam di komsan jongi di kupur sama larang ba lambok tawel manar dari persen orang padu yang ke isu sen kami ai kublai ya kini tim arti tim pada kon ya kali ke final kali ke no paski pementa de keseng ai kublai hamtam ya ke isu jepung init pula penyat ya kini ke tournament kini ke tournament ke Baar kini ke tournament komentar bah dan buram akan tenjong samla Lurshai Nyuta bangkuai luar belai aku kini ke sini terus nama cuar dia akan kini ke sini bah lo badum lo tap yang kejat beriau yang keseng bah jadi translam di Mender Asyam lo yang jong samla Lurshai Nyuta jadi ni kejat beriau yang dah menceklat nak
marka jinglan nadia jong samla lo chain ta long ke na menta ka riba ka bari jong ni por koi bok lu di atli tim bi lek kai long lek kai ni ka sap ka phong om dai bari lek kai bi lek kai bari dai bari ka sap ka phong community padang ni kamadan koi bat sa kawi kinsan ka bakam he maka jinglan ka football lu kam le syu ba syu kai mun len ne ka dai ka koi na kala kamai sa kapo sa community ba pini lek kai jing lek kai kidan padam kidan bojob dai iblang ram kidan lek kristam syu dai ki bojob ru kidan kristam syu ba kiu ham salor syu ya community ru ba ngak bok ru ya ka ki syu jupung ini ba kadang lap tron ka syu tam jong seng ba kadang lap ya wis tam syu wi pat kemau buram tang jong lu chai no ka bang kwai rol play ya tang ni kin ni ku be sibun spesial jango Aku beli kerpang ya kai sunat rekam di semua baik ujung cukup minit kepala kolong ni kini kebat kebak akan hukum tu kita kai bol akan ten ben kemau buram ya kajing klarno jong sam lalu sai nak sedikit ai asyam di jong pinang wei jile kai bol dengan kuat bangkren sibun dari masuk ke bok kerjaan ni bol tim akan jile kai dekat musim jong ciri dengan para mat community berkelong ke pun koi tenang mau ke sedani ke champion ini ke lepas ini ke sini ini tangkawai pun semula lah senang tahu ini tangkawai kemudian tidak yakun menurut job menurut jam menurut kadang sekwai pat kemudian hab yakun kita kalong senang tahu banyak pun besar ke sini kawasan Punjab pun salah ILP pun semula pindah ke champion Punjab itu sini nampak pat kecing song-songan pat kamtam mengira pat ya keban ya pun persak ya kita sendiri gustang kepenjot pun semla fair kesong terpen jupi pun semla bat community bapilong tak inang pet perman bilang salang bat kanutam midan kecing urut kecing terang bapilong kita kinung pet perman bakinung senyang ya bilang salang kamtam ya kari bakicak dulu kuwe kan ba kini permen ba kini kelempung kan warna kami tangga tak bangin sati menu pa long ladu ke sini hindai long sebentar ke jangan ke ye para kum ke pari pada posna akit bokerbiang ke surat direkam kadang la berpelong kini program berper tentang football hindai kamtam senyang mencoki kum ke surat direkam nam ta ke sunung kata ke nang salang ban community pelok samla mano senyang ya kari berkejak penruai akit bokerbiang tesin bola tri tim ini pun dekat musim jongka taka siom support spirit net ba nang ni saya badan ba red dari menu belak bertip nang di saya kira bersih sama belak berrepresent ya kecela kam pun fauna ya kari berkecak betul koi tang di kentian berkendiat boleh sembun 1000 mu boleh pulangi koi macam perang keluar kari অসমৰ বিকাশৰ Hendon kejing ya sendor lang bro artli tim bat kunjo kinau syafat kumha bat kibol boys ru
buon game utang saulana di kadang ke perak kena dong ni Malaysia balik kena dong sabun May dakat no, lumalakat ang Stellenbosch. Yes, Nana, come on! Check, ayan. What? Check. Long, bye. Ayan, long, come on! di nomornya Awan ko yang tebet. Ini nomor dia ini sudah kasih sana. Lihat besi. Segini ke match next match. Cak buat.
Bluetooth mode. Bluetooth connecting. Sini. Cứ dừng thọc tí cái bộ trong. Had a long day, feeling drained? Let Hello Meghalaya lift your mood. Right there on your phone. Movies, music, infotainment, live streams, all in one place. Content you can enjoy together, laugh together, learn together, right at home with your family. Easy to access, easy to download. Register in just a few simple steps. So why wait? Download Hello Meghalaya now. Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming! How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? Family का सबसे youngest भी तो है. Let's go guys, party time. Skoda.